Imaynalla kaygi kuyamasi. Kunan qatisun rimayta Josemanta. Potifar karqa uywiraqucha Egipto llaqtamanta. Pay qhawarqa Joseta Diospaq wawanta hina. Chayrayku qorqa karguta. Warmintaq Potifarpata churasqa ñawisninta Josepi. Paytaq mana kasuta ruwarqachu. Diosta manchikuspa chantapis mana wasanchaymunaspa Potifarta. Kay libro de Génesis capítulo 39 versículo 20 ullawanchik imachus pasarqa. Hap'iytawan Joseta churarqanku wisk'asqa wasiman unayta. Yuyaykunaswan kay warmi wisk'achirqa. Kawsaynin Josejta yachachiwanchik aska kosasta. Iñiyuq kayta, sut'i rimayta, chantapis cabal runas kayta. Kaykunasta mañana tiyan Diostatata, payqa nawanchikpaq, chantapis sapa día atipanapaq yakiyta. Bendiciones.